Makedoniji. Ko so za obrambnega ministra imenovali Talata Džaferija, so šli Makedonci na ulice. Džaferi je namreč nekdanji poveljnik albanske uporniške skupine ONA, ki je leta 2001 vodila oborožen upor proti makedonskim oblastem. Boril se je torej proti vojski, ki jo zdaj vodi, in ker je Makedonija močno etično razdeljena, so šli na ulico v podporo ministrom še Albanci. In je seveda počilo. Šlo je tako daleč, da je gorela celo makedonska zastava. Maja Đorđević. Na zažgane avtobuse in popolno razdejanje na ulicah je policija protestnikom odgovorila s solzivcem in zvočnimi granatami. Jabolko spora je Talat Džaferi, nekdanji poveljnik albanske uporniške skupine ONA, ki so jo Makedonija, ZDA in Evropska unija označile za teroristično organizacijo. Makedonski vojski se je nov obrambni minister takole predstavil. Jaz sem vašijat nov minister za odbrana. Minister sem za odbrana zaradi toga što se ušte nema ministarstvo za napad. Pomenljivo, ko tako govori človek, ki je pred 10 leti z nasiljem poskušal porušiti ustavni red Republike Makedonije. A Albanci menijo, da je treba preteklost pozabiti in se odpreti spremembam in prihodnosti. Ние сакаме само искрено демокрација и ништо друго. Сакаме да си живееме сите заедно, без разлика на етничка раздоба или нација или било што. Od 18 hudo poškodovanih je bilo 11 policistov. Ministrstvo za notranje zadeve le nemočno napoveduje. Министерството за внатрешни работи уште еднаш апелира да се смират страстите, да нема одмаз, да бидејќи против сите насилници ќе бидат преземени најостри санкции. Džaferi za zdaj ostaja minister. Nemiri pa zagotovo ne prinašajo nič dobrega, saj brez zagotovitve miru in stabilnosti za Makedonijo vrata v Evropsko unijo ostajajo zaprta. No, zdaj pa ena dobra